ole tuntum kan video chuanin Gpay chang tlem zong tilan le kan tumanga Gpay hi mangan tam to emema all samin atangkai emema user friendly bogani amar chu Gpay mang tu te mi nang lo tak tak te kan nia athenin an man thiam lain athen mang thiam soi transaction buai oma complain dan po thiam to lem lo te tam tak kan omani chuwang chuanin tuntuma hianin khatiang kha kan account transaction te abuain engtin nge kan tiang engtin nge manin kan complain deang ti kha entir kan tum don ani hi athiam lo jok te inthil siana ne thiam to tam thiam jok tam tak chuan he ai chiang po hian in thiang ti garinga amar chu tunu tuma hin I thiam ve lo tele I angai na la khelo tam tak te ta na ni tangkai the turin I kan phak tokin I video kan on siam ve le ni masaberin kan Gpay ra kan poisa thon te engemo buai oma complain kan lot du ni chuanin he hi ten kan roll thanga he ta kan hnuk thanga he ta hian so transaction history tiranum da transaction history a hian kan kalang tian transaction history a kan kala poisa kan thon te kan complain don hianin I kan transaction hi status kan riat chen masak apoimwa entinan kan transaction status te I kan riat chen theinan chuan entinan henga de hianin hei ka poisa thon na ni ta cheng jang ni kan thon ta ni henga de hianin status chu heta hin complete intia status dang le chuanin fail te point ti boka fail chiang chu henga te point heng te point fail chiang a account po in kat lo ni henga te chuan tin fail tho si account in kat te po om le ta entinan henga te po hian a fail thowa ama chu kan account kha aron in kat thowani khateng khanin I tin heading a hianin a status and processing intimek om bokta khateng rang te ka I riat chen thenan tun ma hianin kan thiam tokin I kan ti chin don ani entinan nichina kan soita kan khanin heading a hianin heng te chu alo success ta complain ngai lo tura kan lo ngai ta amaro chu chang chon heading a success tho chung bo hianin kan va thon na ate khanin alun lo anti fo thina khatiang chang alo om khanin I kan va thon na ate an bank statement lak ti ram aven ti ram athabera internet banking an nei chon all some te in internet banking in an te ya Gpay tanga statement en te hianin I alang kim lo fo thina chu wangin an internet banking atang ni lupon benga kanin an statement en ti ra tha a chu tiang chung po alalu lo ni chuanin thil om theidang om le khang kan va thon na te khanin account exam ngen nei an mobile number kha khoi account kauna nge an account khoi an account kauna nge an link tir ti te tin paytm emo phone pay te money wallet ang chi te an mangem ti te po kha zo chen an tha a chan chu kha mobile number manga kan thon khanin kha mobile number an valing account zong UPI lo activate na ani phei chuanin khatianga khanin alu vek na chance oma chuwangin an bei seina alu tura an rin na account alu lo khanin I alu lo anti me thina khatiang ani khan chuanin benga kala heta UPI transaction ID manghian ni somliral ma a benga I hei khoya nge alu min lo en chin sak teu wati kha I ana chang kan riat apoi mo bogani tin thil dang le chuanin transaction fail tiang chia kanin transaction fail anga chi hianin tianga hianin kan account alo in kat to sia poisa aron le si lowa khatinga khanin heng he darkar ni khat chunga fail mai tur ron in reverse le mai tur anga ania khatinga aron in reverse lo ni pon heta in chiang hianin ni thuma tanga ninga chunga business days chunga ron le turania chutianga po chuan a chang chun aron du le lo chang om thina khatiang huna khanin heta tangin having issue a tangyen kan complain ve te angai thina ni hetiang fail bi gai chuanin
kan complain du ni chuanin entinan he tami te hi kan complain chinanga mintra dil leina na kan manang chi te hengte kan lo nglo don ta having issue kan kalanga payment issue kan kal leng hai creating year ticket india kan complain ka ticket in siam tinga kan complain zo der ni amar chu khatinga khanin kan den le du ni bon close ticket kal lo hianin he la ya chu hin paro kan kan metang kan tinga kan be kan tikanin acha chu close ticket kan kal ka chong kan complain kan close le ngal ti na ni wangin i khatikan kan back chuak dona ni china kan soi heading hian payment status hian processing alo in ti ni chuanin kan transaction kha kan ti non lo kha ahim bera transaction kan ti non chuanin i transaction kan ti non chuanin khatinga khanin alo in cut double na chana kan vathon double na chance te omthina abikin bill payment ang che pe chon khating ti double kha i apoi thi em ani chu wangin khatinga processing alo in ti kha chuanin up processing kan tinge successful don a successful nu akan enge thlengzel don a hriat lawa kan vathon na te account avalut theya ani lobon kan account aron le theya chuwangin khating ka nga dewa ngai thina wangin nakar ni khat nu fel me lopon tiang kan soeng kan ni thum tal te nga ni thum nuwa khating ka ani reng chuanin complain te po kha valot ka atome tikhanin complain dan kan soi to complain dan kan re to engwangin nge complain na ngai engwangin kan complain na chan tu tikha tlema jong an soi lela nia complain hi apoi mo ma complain kan lots angai na chan example thadeu me chu mitin ATM card kan nei deu tho to ATM card mangin ATM buda puisa kan la chuak thina achan chuanin i aron ri chura kan account in cut si in poisa ron chuak si lawa khatiang a khanin achang chuanin kan poisa ka kan account aron lut le ngal mai thina achang chuanin ni khat nu ade ron luta achang chuan aron lut le mai lawa i benga kalin kan va complain thina ani lopon internet banking mang ten complain te kan lot thina ni khatia complain kan valot kan complain ka genuine nem ti te bengla minan lo en fia tiang khanin engma fel lo le rin le lo omno rin le omno chuanin anon reverse le thina achang chuan ni som don thlengte complain atangin in fel ngai tampe chuan te khan anglo thina tianga complain ni chu tiang deuh che chuanin i kan complain lo chuanin khang te po kha i ron in reverse me loin i chang len te po kan nei fo kharinga chuwang jon complain lots te kan tai mark i customer ten angai ema tin chu tiang deuh che chuanin Gpay ya po hianin Gpay te pe chu office apps advertisement po mun dina nei lem lowa heti online na ti thei tom ani wang hianin arin tlak thokat viawani ti kha i a hriata ama ero chu chu rin tlak view rol chuanin i hetiang digital thil reng chu 100% in a secure lowa a successful lowa amang tua in kan na save ema chu wangin khatiang hun alo thlen kanin china kan soita complain kha alo ngai ve fo thina kan complain lo chuanin ATM complain kan soyang deu kanin i ron in reverse tu reng po ron in reverse lo i customer in engma soi sel na nei lem lo boga tia katia in reverse lo ka tam tak omve the ni ti kha kan riat apoi mo hle ni ole i khati jong kan le pot se i kan video te achang kang lo lawa e video ding editing te po tilem lo in tiang hianin voice record e screen record kan nei ang te tiang hianin kan upload ve top thina i tam takin in lo tangkai pui thei be se ya ti kan ya chuwangin kan video te i moi lo le ma se min lo like saka kan channel te po min lo subscribe saka min lo share kwal sak turin viewer zong te som dek chewni